Hello everyone, ngasi mayam da product amagi maram da share tawjage ko. Habidi ngasi mayam da share tawjage du product se. Khoi gi chumnagi laina khoi juice mayam le ko. Habidi fruit juice ate to pa protein juice mayam le re ba. Sigum na te ko. Ado magi phibam mo ma taw design si yeng juice ka di man ne ko. Ta seng ha ga di product si juice na te ba. मासी हाइबदी product से कोई ngasai health boost supplement naita sida mari leina से खजिकरा लेना का मरी लेना बा कोई की supplement amane ba product से अदो sai की product से कोइना company की product से ते तो pa pham da phang ju phang di ko phang wa ba sidi ngasai owner kitang na member du ki ta khut lai re ba aduni I see me am share to the product Kudimaki Magi Tongana instruction me am how to use at the my functioning, my key ingredient Yameva, Sigumna product Kudima Lone Day never. Sagi production say company Singina Magi Tizin Kusil Balwari Har Matunda Magi Sagi tips me am my functioning at the Kikina Tizin Kusimbalur Matung Shilamatung the Saraka product never product Kudimak aduna yamna hygiene bu supate aduna tasingna ragadi protection khudimak sing se kana gumba sell to bakana di engine na hygiene ba leiba ado topi ganu ko pare du de myam patlong da la se de ngasi aina mayam da share to jagadu product se tai kai sunati gi aloe vera gel 1 liter high product asine ko 1 liter de gi na tabato pa myam 5 liters ki myam le ba sina tongan separately 1 liter form serpa ne ko ado high product asigi magi function sing je kari kari no am do ai myam share tau jira ge ko andi myam where is the paper okay there you go aloe vera gel 1 liter magi functioning se tasing na re ge di khara dum support tawre khoi ki system sing sida ko internal organ sing sida ado digestive tract absorb nutrients aduga blood stream adagi bacteria growth control atai to pasudum regard way ko hai badi khon sari bthai myam sing je chinjak sing sing sai ki chakhau sida breakdown to ine ba breakdown to sida khoi sai nutrients se thoi ne nutrients se ngasai khoi ki absorb toxin ga duine chakhau sida chakhau jin absorb toxin nutrients sing je ngasai khoi ki ichen sida mu pithok ka duine ba khoi ki hakchang se ngasai ki tissue lai cells myam se growth oi dum ko so mari immune sugum masida sumana sai khoi ki production hena develop oi bi system da sangshin bai ta aduga loina na kai dawni ha matam da khoi immune system je yam thina phagal le ko kalan ba mateng pangsin ba any line khudi mang tai ta develop oi pot su mateng pangsin ba aduga main oina khoi gi chari thai myam se khoi ngai ki chakhau tar sing je koina minu da ba ne ba si bacteria growth of yam yawi ne ko asi bacteria growth of sing je hai ba khoi gi aloe vera gel jina ne control do ba control ton bai ta ne ado sini magi function jaina khara samana palla ba ko 99.7% pure inner leaf aloe vera gel ore aduga packet chewing 100% aduga recyclable packaging made with 50% post consumer recycled content sini product si gi wena manufacturer je kari no haraga di manufactured by refresho sp.z.o.cozitulinoe 66.05640 Mogin Nika Poland country of origin Poland si boy na hygiene na ga do tasing namaki boy begin aduna manufacturer for aloe vera of America Inc 1374 Jupiter Road Dallas Texas 75238.USA si magi location me si join hygiene me na ga do product asigi country of origin ai ta aduga loina imported by Forever Living Product India PPT Ltd 501 Serena Center OPP Bandra Station Bandra West Mumbai Maharashtra 400 and 050 India for more complaint FLP care@flpindia.net asida complaint to biba yagani
any complaint ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ product ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯁꯤꯡ or any others regard which could not be comfortable when they use the product. Okay, so magi instruction for use sizinabagi mong kamain tawni khambra koina ngasagi fridge sida ko fridge sida lauthoroba matung fazana shake well tawbiro ni khai biro product se ngasagi aloe vera gel ni khai biro aduga nungti gi thakadi wi chang ml se kya nu kambra 240 ml size ta nungti gi thakbiro ngasagi immune system se adongi immune system se product asina hena develop oiba lambida khong thangjiba matamda help tawkidini ko. For more details, you can comment me and you can message me directly under the description, or I can give you some the link under the description which could be connected with me. So make sure it and you can buy it if you want to better. Bye bye.